I pozdrav ljudi, došli u novi klip na našem kanalu, sa vama su Welcome to Gameri i danas igramo u CSGO. Danas nećemo igrati, nego ću vam pokazati šta ja imam i kakve su mi puške, pištolji i kakvi su mi skinovi. Tako da, ajmo da krenemo. Ovo je... Evo, ovo mi je kalaš, znači na njega sam dosta gradio i... Evo sve ću, evo vidite, znači kakav je, to je, znači otio sam neke stikere i tako, evo, opet idemo, i ovo su, znači, samo sekund, ovo je sve što ja imam, znači, nisu loši stikeri, ali za pušku i za dekoraciju su, eto, nešto na njih zove. Tako da, evo, na primjer, ovaj uopšte nije loš. Evo, na primjer, njega možemo, evo vidite kako mi je puška ova Emara, kako smo navezali napolje. Evo, sa stikerom kako ćemo izgledati. Samo lijepo, vidimo nešto. Tako vam ovako. Evo da vidite, znači ovdje kakvi su pištolji i sve to, znači ovo je neki novi pištolj koji sam dosta sam se od njega trudio i to je što vam pokazam. Vidite, znači ovo, evo znači stavit ćemo ovaj, vidite kako je to ekstra pištolj, znači ono, onda što ne mogu pokazati. Ovo su pumparice, znači, koje ja imam, tako, ajmo dalje. Ovu pušku ja inače ne koristim baš često, ali dobro, evo, na primjer, stavit ćemo ovo. Ova je meni puška trenutno. Ok, idemo dalje. Ovu pušku znači koristim jako često i evo je. Evo vidite, znači kakva je to puška. Znači ova puška je nevjerovatna, znači ja s njom bukvalno pola servera pobijam, tako da stvarno je puška ok, ovo je nebitno i ovo sam vam već pokazao. Znači sad ne znam, pošto ne snimam baš dugo, ajde da uđemo na primjer bez veze na botove, samo da vam pokažem kako to sve izgleda. Ok ljudi, znači evo ušli smo i ovo je pištolj, znači vidite, takav mi je za sada, ali ću promijeniti uskoro. Tako da, eto, prvu partiju ću vam pokazati kakav mi je pištolj. Tu je jedan bot ovdje. Znači ušli sam čisto samo da vam pokažem kako mi izgledaju skinovi, pošto na početku klipa sam vam već pokazao tamo. Znači koji imam stikere i sve to. Ovo naš. Ovdje imam 50 HP-a, tako da ne smijem se igram. Ok, ajmo ovu partiju da odigramo kako je treba. Da ovo hvat. Sada sam zato koliko nije HP. Eto, htio sam da... Ajmo dalje. Evo ga, ovaj pištolj nisam ga ništa ne mijenjao, da vam kažem. Idemo dalje. Inače, izvinite, neka poruka stigla na telefon, ovaj nož koristim trenutno, ali njega ću također promijeniti. Znači snimat ćemo na serverima, tako da idemo na drugu pušku. Ok ljudi, znači vidjeli ste kad sam menjao, evo je ta puška, znači vidite kako je ona ekstra. I
ovaj nik Žila FTV, to nije moj nik, to je mog brata, ali posjetite kanal, imate dole u deskripciji. Znači to je on napisao taj nik. Evo ga, znači to je ta puška Emara. Ovaj nož ćemo svakako, znači promijenit ćemo ga. Idemo da porokamo se, malo se rokamo s gotovima. Trajat će ovaj klip duže malo. Kad završi ova partija, znači idemo u terore da vam pokažem kako izgleda kalaš i ostala oružja koja sam imao. Znači evo, ova epizoda mogla bi se zvati, kako sam rekao, zvati, ok, na pojma, smislit ću neki naziv. Idemo. Inače jako tiho pričam, ali približio sam se mikrofonu. Ovaj pištolj ćemo isto promijeniti, pokazao sam, evo, znači, to je to. Tako da vidimo se. Ok ljudi, evo ga, znači ovo je kalaš, njega ću, ovu pušku inače jako često koristim, tako da nju ćemo još ćemo dugo raditi na njoj. Inače možda ću nju promijeniti u narednim epizodama. Pošto ona mi onako, kad imam nju nekako se osjećam moćnije se osjećam. I ovaj pištolj moramo također, vidite, on je jako mali, moramo da ustavimo neke stikere ili skin neki. Znači imam dosta skinova sam dobio tamo, tako da vidjet ćemo sve. Neću vam sve sigurno pokazati u ovoj epizodi, ali pokazat ću vam u narednim. What? Kako sam neprecizan. Sam rekao navesti mikrofon. Tako. Ja samo držim CTRL, on ide polako. Ok. Ja sam tamo stavio bombu. Mi se nalazimo na B i oni su defali bombu. Ok. Ajmo na drugo oružje. Ok, evo je još jedna puška koju također često koristim. Znači ova puška je nevjerojatno dobra i Tadija, ja mislim da nju često koristim, nemam pojma. Znači, tako da evo, ovu pušku vam pokazujem sada, vidite. Oh my god, oh my god. Ok, kill. Ok, imam kill od 4. Idemo. Ovog nisam ni vidio, ladno. Ok. Ajmo dalje. Oh my god, ovdje je jedan vrtak. Fuck. Sam ga killao. Jesi mrtav? Tako je. Ok ljudi, znači idemo još jednu pušku i to je to. Ok ljudi, znači ovu pušku ne koristim tako često, a stavio sam bez veze neki skin. Možda budemo, možda ćemo na njoj stavljati neke stikere ili kako to možda je promijeniti. Ovaj pištolj ćemo naravno raditi na njemu. Ok, ovdje sam mogao da uradim double kill, malo sam udalio mikrofon sam se. Ok, ova partija je najbitna, znači pokazao sam vam puške, tako da sljedeća epizoda CSGO-a ću verovatno snimiti na serveru, možda ja, možda Tadija, nemam pojma. Znači, bit će na serveru, znači neće više samo s botovima 8. Znači, ja bih sad snimio na serveru, ali sam te prvo da vam pokažem kako imam skinove i sve. Oh, fuck. Ok. Moram bežim. Ok. Jer crko. Nije, tu je. Dobro. Rešili smo njega. Idemo dalje. Još ovo samo da odigram. Ok. Eto ga. Ok, to je bilo to što se tiče ovoga. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav.